kinhason akong gipangita dili kamel. أين لقوها؟ في تركيا. اترك تركيا. لا كذابين في تركيا. تركيا ما بقى لقوا نص الولد في تركيا. لا كذب. لا يقولون لقوها في ليبيا في الجزائر. المجموعة قالوا انه في جبل طارق. اسمع تقرأ كتب إنجليزي. Wow.
punit ng bato. Guys, suking hangin. Sana ni? Ulan pa dyan. Nagtapok ng mga marites, oh. Wala, naglinya. Linya sila. Nalaghan. Bantog ra nagtapok sila kay di pa remind nila nga picnic area, no swimming. Picnic area, no swimming. Uy, may nangabot na kamil. Sa kanis lang padulong ay inom ko dyan ng tubig sa dagat. Kadaghan nila, oh. Unsa ba imbis na kinason akong gipangita, lahi man ako nakita. Mga kamil man hinuon, lahi po diri kay daplin bye-bye man ang ano sa kamil. Kay sila sa kagipanghaon na wala may sagpot. Ngaon siguro ni balas, lami siguro ni balas rin daplin sa bye-bye kay parat-parat. Gusto ko mahikap unta kay wala pa jud ko ka try og hikap aning kamil ba. Akong kadlukan kay basin masipaan ko. Disgrasya pang dating.